Korinto bi a Clinton wolo yichono make elumo keje Clinton kuku ke ashikuku ni jinyo make ekome Kristo shitele shi anyemi me mi hanyele ake sane papale ni mijaje michonye ninye mumli ninye damoshishi ye mihule no akehere onye yiwala ho kenye mumli boni mijaje michonye le keje na kaile yehinye ye akatwa keje ake sanji ni yehin afefe ni ake hami ni mihu mike hanyele ji ake Kristo gbo ye wohe eshaile ahiwo ye maleile ana ni afunle ni atele shiyeko ye gbi ni ji tele no ye maleile ana ni ejie ehekpo echon kefa lusele menyuma kenyole lusele ejie ehekpo echon ye mimefe ohai enu moshikome meini amete me piyo ke bashimene shime kumehu ewole lusele ejie ehekpo echon Yakobo lusele bofuele fe shi amefe amesele ejie ehekpo echon mihu imitamomukoni akpatu afolele eje ake mile mijibi bio fefe ye bofuele ate ni misa tete ake acho me bofu eje ake mi wanyumo asafole yi shinyumo dromo na mijimo ni mijine ni dromo ni dromi le efe yaka shimu michuni wa fi amefe shije mimichu shimu nyumo dromo ni kemiyole luhiwole agbene mio ameo nakan woshio ni nakan hu nyehenye keje kuku ni ji nyoma ke enyo ke ya shi nyomai eten ke edwe gbohia shite shike a shie ye Kristo he ake atele shi keje gbohia tele mini he wonyete ime kome kewa ke gbohia shite kobele ke gbohia shite kobele bele Kristo hu atele shi shike ate Kristo shile bele oshie mole efe yaka ni nyehemo ke yelile hu efe yaka ni ansa akpa woshi ake nyumohe amale udase yelo ejuwo eje ake woye nyumohe udase ake ete Kristo shi monike ji eyemni ake ate gbohi ashile bele ete shilele eje ake ke ate gbohi ashile bele Kristo hu ate leshi yansa ke ate Kristo shile nole nyehemo ke yelile efe yaka ni nyekamo nyehi eshaile amilolo nule meini ewo ye Kristo mnile hu ilaje ke wala nemni keke wohi ka Kristo no yele oni ye mobo figbe menfe shi agbene ate Kristo shi keje gbohi ate efe klenklen mo ye meini ewole ate eje ake boni gbele chongbo mono ke bale akaino shite hu chongbo mono ke ba eje ake tamoboni adamli ni meife gbo yele na kaino ke Kristo mnile aha meife yi anawala ye shi mo fe mo yele dienche egbehi klenkle mo ji Kristo busele meini ji Kristo niile ye bale mni buseda ni na agbele baba beni eke manche yelile aha nyumochele ni efu no yeli fe kehegbe fe kehiwale fe sele shija eye mancheke ashibe yino ninyumo kehinyelo elefe awu inajianshi na agbe ehinyelo ni aba akpata ehi jigbele eje ake eke nibi ife kwa ewu inajianshi shike eke ake eke nibi ife ewu eshishile bele ekashifan ake monike nibi ife ewu eshishile bemni shibeni ake ni ife ewu eshishile nole bile dienche hunke ehe awo monike ni ife ewu eshishile shishi koni nyumo afe ni bi ife ayicho keje na kaile me ni abaptistu ameye gbohin anajianle ti ame ba afe ten
ke gbohin yete nshikra meba mo ne abaptisu a me ye gbohin anajian meba wo hu ohran wo mule trafe mule trale minna nye hwa ni mi yo ye wonu cho Kristo Yesu mini anyemi men akemi gbo daagbi ke tamoboni akole mi ke koloi awuye lo ewu ye fesole dole mese mi na ke gbohin yete ehine nye ha wo yi anu wonu ani eja ke wole wo ba agboi ye ka ha hihwe anyi na nyubo fun fiti ojimba papa nye ha nye hi aka hidugba ni nye ka fiesha eja ke nye teme kume le noko ye nyumohi minke ene ni mike wonye hegbele keje kuku ni jinyumai eten ke enumo ke ashina agbe shite gbomochole shimoko abiake te afete ate gboyin ashi ni ansa me gbomocho ameke aba kwashia no ni bodi enche odun ole ja egbo fe dan ni yina awala ni ansa no ni odun ole je cho ni baba lo odun ole shimo dumo kuli kokeke ke mani jio dumo krokro ni jio shinyumo ha lecho boni esumo ni wufe wule ha lele di enche echo je hello fe ji hello kobi esuro gbame a hello ni esuro kolo a hello esuro lo foji a hello ni esuro nu lo ano ni wen gbamache ye ni shiponu gbamache huye shikele esuro wen ni anunyam ni esuro shiponu no ni hu ano esuro hunu anunyam ni esuro nyonchere hu anunyam ni esuro mulami anunyam eja ke esuro mulami komi anunyam ye ekrokro no he na kai no jigbohin ashitele hu adun ogbomochole ye fite mumni ati oleshi ye no ni fite mni adun ole ye no ni benyamni ati oleshi ye anunyamni adun ole ye gbede mumni ati oleshi ye hiwale mni adun susuma gbomocho ati omumu gbomocho shi ke susuma gbomocho yele mumu gbomocho huye na kai agba hu ake Adam ni ji klen gbomo le chon susuma ni hika na gbe Adam le chon mumu ni ha moyina awala shije mumu no le ji klen no shimo susuma no le no sele mumu no le klen gbomo le ni je sumni le suni gbomo ni ji enyo le jenwe oni mo ni je sumni le yo le na kan no me ni je sumni le yo ni boni mo enyo le yo le na kan wen bi le hu yo ni tamoboni wo hie mo ni je sumni le suban le na kan no wo ba hie wen enyo le hu suban anyemi me no ni mi ke oji ake hello kela ni shen nu mo manje yelile no ni ansan fite mo hu ni ne shen no ni fite le no na te mo san ni mi ke onyene je wo fe wo ba wole shaba chake wo fe truka himwe twamu bini akpa na gbe tetremantrele eja ake aba akpa tetremantre ni ate egbohin ashi ni amefite ndon ni wole aba chake wo eja ake janne ke fite mono ne wo no ni fite le ni neke gbele no ne wo no ni gbole shibe ni neke fite mono ne ewo no ni fite le ni neke gbele no ne ewo no ni gbole no le yemo ni amale abamle ake ammi gbele yakunimle a o gbele negbe okunimle yo a o gbele negbe ogan le yo shi gbele gan le ji esha ni esha hiwale ji mlale shishida anyumo moni chon wo no cho Yesu Kristo no ha wo yokunimle no hiwole minye mime ni misumo ni fiashi ninye kagbugba ninye keke ano ye no chole nuchumole mlindane eja kenye liake nye demegbo mole efe yaka ye no chole hallelujah Korinto bi a klen wolo yichumu make ipa kede klen kuku ki ashi kuku niji edwe yeli kebu amo onia ha hechelo ele
Shinoni ko oniani atru ayaha echelo elehile. Tamuboni mitomi ha galati asafuile. Nyehune fia nakai. Da ochimni klen bile nole. Ete mofe mokenu kwato yeboni enale na. Kuni mikabadani atru nia. Ni keji mibale. Matrume ni nyebuo ake amesa kewuji. Ni ameke nyenike ni ile aya Jerusalem. Keji esa ake mihuma teile mike ameate. Keja kuku niji enumo ke ashinu make enyo. Paulo befain ahegbeji anoto. Shimi yacho Makedonia dani mabanyengo. Eja ake Makedonia miyacho. Shiekule mahinyengo fio. Yekule ma yefen bele hu yenyengo. Kuni hefen heni mayale. Eaji emigbe. Eja ake misumo ake minanye amone. Kemi nyegbe fano keke. Shi mihi kano ake. Kenu chole aangbele. Mache fio yenyengo. Shi mi bahi efeso ke ashi Pentecoste bile. Agbele shina pele ahami ke hanu chumo ibawo yibi. Shi meni kuona ale aifa. Shi keji Timoteo bale nyekwa ni ekegbe yeshemo akahishi yenyeten. Eja ake nu chole nu chumo etumo tamomino. Ewole muko akabule ake eje muko. Shi nye ji alegbe yehijole mni koni eba mimo. Shi mi nkwelegbe ke nyemi meile. Shi wonyemi Apollo le. Mikpale faya ahun ni eke nyemi meile abanyemo. Shi ekpile kra ake eba mone. Shi ke enahegbeji eba. Keje kuku niji nyoma ke ete ke ashi na agbe. Na agbe wie moe ke nga moe. Nye bua. Nye damu ashishi. Ye himo ke yelile mne. Nye fia hi. Ni nye ya uwa. Nye fia nye nife. Yesu mumli. Shimi pa nye fai anyemi men. Nye li Stefana shia bile. Ake ameji akaya klen yibi. Ni amekome kronkron ile asomo amefon ameno. Kuni nye hunye ba nye heshi nye hame ni tamameneme. Ke mufe moni chumo ni ile eko. Ni egbu odeme yemnile. Shimi nami ishe ake Stefana ke Fortunato ke akaiko eba. Eja ake ni nye bemi ngone ameba yenajia. Eja ake ameba ha mimumu. Ke nye hunye mumu ina eka no hewole. Beme ni tamonekele nyelea ame juba. Asia asafuile mbinye. Aquila ke Priscilla ke asafoniyo amewele mbinye juba. Yenunchole mbe. Nyemi meile fe mbinye. Nyinga nganye heke na ashomo kronkron. Mi Paulo dienche. Minini na abimone. Ke mukosumo nuncho Yesu Kristo sanile. Mola acho musumo. Maranatha nuncho ba. Nuncho Yesu Kristo dro mole kenye ahishi. Misu mole kenye fe ahishi. Kristo Yesu. Amen. Hallelujah.